Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Jingdon ka St. Anthony's Higher Secondary School Shillong ya ka multipurpose hall klalong ka jingirap ka bakraw ki sinjung ilaka ki jilla khamtam e ka Meghalaya Basketball Association ka bala penlong ka sin ka benikong e ya ka lempong ilaka basketball belatip kum ka senior Nationals Northeast Zonal Championship 2021 hakani kanong ba Amla banlan baka sarkar jilla kelatay la khamslam ya ka jakai la kai basketball ka baha Jawaharlal Nehru Sports Complex ka baha Pulo. Ndai ketika jaka kampat long ka bayahap ni leader kat kan kajuk ka bamenta. Batkan long ka jingla ran ka bakraw la penlong ya katay ki lempung HJN Complex. Kat kom ka jingya thu principal jaka ketika school Ufada Anthony Kharkongor. Lopan paw ka jing smokman penyo Yakum kini ke multi-purpose hall hadian ke jingat rilang bar ki bor penyat jangka school lambat ki kimi ki kepa ki kena school ki blak loy benok senyang ulai itu baka jing penlut nak ke peta bantai ya ke multi-purpose hall kalong hadu shiklor san pula tingka kan baka jing siang ya ke madan kalong san lak tam Jisngu ya kibahalo juga kibelak hai nga bandong ban simti ya kan ka kaman pe ka school principal bah ka pol bangawan ngai I ya kan ka outdoor stadium ka ba ngijulang assembly ring hagi jing perkhat juga pat pangimdon ka auditorium ngai kena jungi teng ha ka shit ha ka slap ngidon jing ha bangidon kono program ngimdon ka auditorium te te dah kata ke jing temu ni syong ka meeting ba MC ba house council ni perkhat kono ban te ya kete ingilai wan ke week idea kono banyak te ya kata multi purpose ha ka bangila ban pendon kampung ka auditorium ru ha ka juga pon ka outdoor ru te ngai ba ngila sedang ya kani ke jing thau ka ba ha pon marsen sedang ka lockdown bat kani ka company ke bangila ka high sky company ke ba Krishna ba kidena Guwahati Banya slomu nama ramtal lembaga nika outdoor or indoor stadium kalong ba Meghalaya jungi kan kadega indoor stadium ba lengkong bat ke jingku play kade kamtam ya ka school management committee body bela ai ka lat ka tiba ninya chmat ante ya kene bat kumju mi pa kita school ni baru ila idon ka tiga mon ketika dia akan jingnya contribute lem banyak peni yang kata pisah banyak Cina ini. But nano kata pat nila don program juga school but kila tempat uji semua nak kalian jukiru ya ke school. Tengi kumki father nijuk perkat par bor nak kau ikut sekolah pun nijuk perkat am tak jumpa jong kena. But om tak kata Andre nikin dua studium ke bawah yang lipat kalau ai lad di samlah kibam yo lad banyak kai she walau dia football ground lani hak basketball ground mereka bandung kong klempet ni ai ka lat sui ki kena school andal ada dia ka ki kena school ki program apa lat ke por pat ni fix ki timing ba ki club prepare ki wani le kai ti ngas ngomong si bon namar ba de ki jing puju play ba ke jing sarong ka jing sarong jungi kalong ba habangi pet menta kum ka state mo ka state che ka don ka ta kum ka jaka ban le kai le si ka don ki kim shimla ki khya na sim sinam india celebrate ka 50 years juga jingdap san post kan juga state hood mre kat kata ka basketball babhala ni mo kim kampat don mre ta gasku men namar ba kan ka northeast interstate basketball tournament kila jit ka school ni but kila pelong ni but menai chief minister lawan dalam chief guest but undala I kani la papa ke jis ngongu but ila ong yang ngaru ban sim kontrak nomor ka state ban hapsna so ka state mo ngom nei le mangi te pada bang ya trade bar bo da ko jing thu na ta ki khon samna juni makin yo ya ta kalat ki yo ya ta jaka makin expose manifest ya ki talents skills ko joki e ku blesho kila banyak tu kena pada katno ke jinglot apa Krishna ya kata ya ketiga jinglot na dong sedang tang ya rup na jong ya ka foundation ke Shikrur Sanpula ya ka synthetic sim kumbasan lak kami total prox kapoy total kalong Shikrur Sanpusan lak siang nila persiang syutang ko biga put pande ya ketika synthetic ground haba hangin Meghalaya 4 judan manu te ngakwa ban pet haduk kan nu kan last te la ka long lasting tingin sa sok away pat re ha ka juga pon nganget ka government ke di ban kmi pat pet
ya kun kini di school ki ba le mo ki ba te ban pen bha ban ai la shu kun samla ki di ban don ki kamon ki diang ban ai ki jing rap man ta sai ki cricket ru ngada pathat ki cricket mo ban thau sai ki gallery na tak football wat ya ki football ground ni sang ban pen bha pen chip sam lawan kit khat nyo trop ki kendo ban pen dak ki mo makam bang level ski pa ski ngai di sa ki jing ku ju play se yo kala ban dang pen kiu shu na ka pen ta ka dan tak kun sam la ji pen nak pen ta ka jai pen ju ni Jingdan jokani ka mini indo court baka santinis kala penbha kala upgrade ka yarap shibun baka IMC mengikum ka session ru ba minut pan host kum kini ki jaj championship namar lada pilai kum kamadan 10 kalong kum ni lada ngi host ka tuka kum kani ka level of championship 10 te kan leran ka state jungi hi te ngisu nakaliang jungi ka asian ngisu kermen ba government ru kan buat lenti kum bakile gini ki school ki institution tang baki ka sports department ru kum ju nang bakini ki kena jungi ki la ban ba kani ka basketball kan ki biang ka state jungi kum baki ba long ka sport ka popular dapat adu mentaru lain ka football ngan sarai ka next ka debi ka basketball hi ka baki baru khoi ki ada kai bat senrang bat kan thei de tangkata ini syukurman ya ka government kamtam bukan simkia ya kani ka nuksa ka baga Anthony's school kala le nang pangila ban ni na kalian kalsian rung idang la ban ya cakmat ki program ki boker dengan kentiu dengan sport saka jelai juni ka ku tangkum hoi ya kani na kalian ki age group le wat ki national event ni in persang ban bu sikini senam batangwan ki grassroots level kum ka jingya syam jingya perkhat jong ke MBA in sedang keleng ki district wat mentar ki ya don hi grassroots level aman lagi ni ki district boker ka jing angnut jingi kalong tang ban kam perbun chuki coaches nang ba kena ke dia antara jingi kai ka ba pura bakila ban kieu ka ni ka sports